Kako da pokreneš svoj Move Box? Sve što ti je potrebno za instalaciju se nalazi u kutiji koju smo ti dostavili. U kutiji ćeš pronaći Move Android uređaj, adapter za napajanje strujom, kabel za internet, HDMI kabel i daljinski upravljač. Uključi uređaj u struju preko adaptera za struju, a sa HDMI kablom poveži sa TV-om. Zatim poveži uređaj i sa internet routerom preko mrežnog kabla ili na Wi-Fi mrežu. Poveži daljinski upravljač sa uređajem tako što ćeš na njemu pritisnuti OK. Na ekranu ćeš vidjeti obavještenje za uspješno povezivanje. Kada je setup box uključen, svetli plava lampica. Kada je u stand-by modu, crvena. A ukoliko nema interneta, svetli zeleno. Sledi izbor jezika. Uz pomoć navigacijskih dugmadi na daljinskom, možeš odabrati željeni jezik. Pritisni OK za potvrdu jezika. Zatim klikni na Preskoči. Ukoliko je za povezivanje boksa na internet korišćen mrežni kabel internet, veza će već postojati. Ako želiš da koristiš Wi-Fi mrežu, izaberi mrežu, a zatim unesi lozinku. Ukoliko želiš, možeš da se prijaviš na svoj Google nalog. U suprotnom, idi na Preskoči. A zatim prihvati uslove korišćenja usluge i Google usluge. Ostalo je još samo da klikneš Dalje i dolaziš do Android Home stranice. Izaberi ikonicu Move i to je to. Uživaj u sjajnom TV iskustvu.